بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah'ın zikri turalım biraz söz kılıp götürüyoruz. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ayet. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Sizler beni isteyle, men sizler de isteyim deydi. Yani kimde kim Allah'ın isteği tur olmasa Allah subhanahu ve teala'nın isteği tur olmaz. Eng çoğun zikir bu Kur'an oku. Ondan keyin baqiyat solihat, tasbih, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Şu zikirlerde. Ve kâle teâlâ Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah da istiyor menen gana alardın жүрөктөрү тынчтыкты табат дейт. Эгер бир инсан кайгапага кирип кеткен болсо, карыздары көбөйүп кетти, же бир кырсык болду, же болбосо кандай акыбалда болсун, Allah'ın zikir кыла турган болсо, кайгапага түшүп кеткенде, ошо жүрөгүн тынчтыктап келет, жана кайгападан чыгара турган, карыздан кутула турган бул Allah'ın zikri да, Allah'ın istiyor meni. وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Mo'min musulmanların sıfatı da olmuş. Alar ne deydi? Allah'ın isteşi. Turgan amalda, yani namazda turup isteydi. Namazda bu zikir bulup esiptiline. Kur'an okuda zikir, Allah subhanahu wa ta'ala uluqtuğunu zikir. Oşu savaqta uqotas da, oşu da zikir bulup esiptiline. Vaq'uda. Alar oturup olup da, yani oturup olup Kur'an okuşad, oturup olup birbirine Allah'ın uluqta beret, dinge çakırat, tavhidke çakırat, Allah'ın жалғыздығына çakırat. Görürler üylerinde talim ötüt, birbirine hadis okup beret, ayet okup beret. Misal üyde hazır talim ötüt olmuş, her bir üyde talim ötülüş farzayın. Tangdalan hadis bolu, fazayil amal bolu, fazayil sıdakat bolu, Riyad-ı Solihin bolu, mo'minların bakçası. Ondan keyin dağı Bukhari olsun, Muslim olsun, qaysidan ötse de inşallah üyde talim ötülsün. Her bir üyde. Şöyle oturup birbirine Allah subhanahu wa ta'ala uluqtuğunu ayıp beret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini ayıp beret. Vala cunubihim. Canalar çatkan ahvalda da içinde jatıp atıp da Allah'ın zikir kılıp jatışat deydi. Özün kalağında uktap kalbay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görsetkönдөй он капталыңыз менен жана не Алла субханаху ва субханаллах, элхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деп жатыңыз. 33 жолу субханаллах, 33 жолу элхамдулиллах, 33 жолу Аллаху акбар деп уктасаңыз, салават айтып уктасаңыз, кечке канчалык чарчасаңыз да чарчагыңыздын баары жок болуп калат. Жана келерки күнүңүз жакшы, чырайлуу болот. Ошого иншалла Аллахны зикир кылышка Алла субханаху ва тааля баарыбызга товфик берген болсун. Allah Teala ayet ve kâle Teala ve tevekkül alel azizir rahim. Rabbine tevekkül kılgına uluq deydi. Ellezî yerâke hîne tekûm. Allah subhanahu wa ta'ala seni görüp turat deydi. Qaysı ahvalda olsan da, sajdadasın, rüküdösün, qaysı ahvalda olsan da Allah subhanahu wa ta'ala görüp turat da. Siz gelinçeğinizin canınızda, beynatağınızın canınızda kızmat kılıp жүрөсүзбү, жумуштасызбы, qaysı ahvalda olsanız da Allah beni görüp turat, Allah Teala beni uluq turat, bilip turat. Allah Teala'nın kalası bolu otat деген сезим жүрегіңізде olsa, анда siz dünya ahirette бактылуу болосуз inşallah. Günөдөн алыс болосуз, сооп иштерди Allah үчүн кыла турган болосуз. Allah кабыл болгон болсун. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.